enye ni kunu wo se nya ni kunu o enkoda nan na be ma ne ka nya no kure empa no ote so padie yi sebe ne mpa no ote so padie yi ehon bi esini ma bi ehwe video no obetron so obehwe bia na onu na krasa ne yira wunti obehwe no obaya se fie wura no onu na ni abre pabisia be yi ne yire ade na emani bi ye etrimoden semsa emani bi ye wudi semsa na ya na also me ze champo de watra sire munti no onso watimi amwo so na ye da wo ho ebisi kroma se ba be pie mo konfa no che na Abraham pa mintimi hu e kire me so e na wade no na ye kwa yenye niam bi nko yenkwa wade ni ye ana sesen because can ejete ne yete se oba akra ekwo na eba ne nye ni kunu ne de a gibia wakamu no kra ansa na wawo nanso se ma ni twia na atwefa mu so hwinsi na ya saa niema we a wo ka na nye se fie bia mu na wo na ni fie bia mu na ya ma me nkyerem be ma bi wo ho no mu a odwene se ne yire eye na chibone na ode na koja se awo ye wo ko wi se nyame a se nsi se ya media wo no mfa ne ba na mema ne bebreye mpanifo ne bebreye enti na no mo ma no esese wo mu no mo te wo masemase no ene ya fa bibia trasa asori enti no bibia ye normal o chia oba no Facebook TikTok na wakwaware no to fried rice ma ni di ya no chese ne yire no no one ne nete enyemo aba eye wono a nanso oba wu ne bewie no na akoda ne nya ne ba na akofifie bi mu na ya sane mo na mankra ne bi atwetwe ka wo yemfie a woduo mu no ebi se moja ne mfrifie ho moja ne nya be ma ne dia anu obetom etu otwe brantan ya no de bedi awu o sankwa se asema sabi mani bi ya no o munyai sa wo be ya sabi enkoda du nana ya no den wo wa mo mre na koe no wa maka be den na wo ka moja mienu efra na bible tia na oba wo hwe nyame anim edi nkoda moja ehye hukunu da hodi emunan wa ye lem si ebe ho ye be yire dinako ye yi no so godru fia o se ya no de se de o ka ne nya no pre do ogina be ma ni nya no nana ya se be ma no wa busuafo ampa de a o munta na chi no munkoja oba no emfa hu ne nkora du senai wo ye be ma fa sho tirim wo ye oba fa sho tirim sa wade na wo ti ase no wo gidi se niema bi nkoyi nana ya enwene nkwada ne nti ko na unya bia de abehwe wo ma no abi jesu na kan o si dwane na ji wo kra nkwa wo betra se amasabi oba kwose ampani aba beku ato atwene enkura du emu nanya ne dia be me yetima voice out se enkura du no emu nanya wo dia nana ya no ane sei me nwanwa ya no ane sei eto oba no mom nyame anim ni wo ye tirimodinfo eye wudini onya obema ye obeku no enti bema no onwane enkoda du no ensisa awade ni heaven wontwa so no kopani ba bi ntra so energy so obetena ho a nana ya awura no kra betimi di bibia gu aduane meku no esu ahunu se wahu neto wan ha bekwa akobọ ni dede ama nkrofo ate enti bema no onya awade nana ya medasi pi eja ena de edwomfo che na hye ya ye beje baye o te hospital mpaso ya ye ni abre maame medase na chia matiefo ina ma chia wonso mama obi bia finhia pa nsem we na ya na esisiye no de wonhunu bi dan de wonti bi dan ohunu se e asem foforo nsem adabie esi enti ene na amafo ba no mbeto no mu se nwanwa ni ekikem nwanwa saa die ntra enye nwanwa saa ne se awade bia won nhyehyeye ne kwanye fa so baaye sanse ma wale awade na me wale ye mitu ho na mo sei ena me de wale ye ena awade na metimu no nso no me be ma me ba no me hu na kire se ekire bi ne be ye ana me fa na ni mu nko nti awale ye mu nchichemu wo mu bebere me ye davani ena mtwika akese ekokwa ebia me kwa bia be wiki kura anza na maba nenye bia me kono se me gi me yiri die se me nyi me yiri nie me yiri ne hweso no wo henefa oya kitesi a me peno ena me ne bobra nti me kokwa so a me kwa me presika to ena me se me kokwa so aba me ko ya me ba ma ba beto ena mpredodo nso a me yiri ka se wonyem no me hyehye emra me ni hia ne na yemu na me hunu se sanyin sen we ya wo so wone menyem no
me hwɛ mu ya me hunu ni ye me hunu hu sa ana me dwene ne sa da bi me hu sa me yira anyem anti me so wanyem oye me ba me ne na tie nti oye me yire ti me ne na tie me de asem na me nwanwa be ya nwanwa ase me yedin na ma dwene na sa akọ case ni so a no enkura du be ma firi ba bi a hyecha betena mpa so say me de na wa ho ye mema ye mistake aya na ye ni na say ya na nkofo bi ka se mbi say kwa ye ni were wa nkon so wa kwa dwuma so aye ya endu be yimu de ye hene so what ya say wo kwa dwuma me ye de wo yere enti wo yiri so ban te say na wo kwa dwuma wo dwune say wo kwa ye di wo yere wo fa no na de be bra na ni wo wom wo mu asetena bai na wo de fa no enti awade na ye kɔ no sebe mpre asa eye bi ye na nya bi nso ye me yiri na nkasa na megya no kwa megya na me se me kɔ kwa so no na maba me ba no ankasa kura me ni nkomodi ye te sɛi nante a one me nante ne nkasa one me nante wo fie ono no ete sɛi wo fie na me bu me yiri sɛ me ne me yiri te wo de wani to fom so a sa wa mo yiri ne ho ban ewo ni padua mu nu wa bo ne ho ban so wo honhum na ejansem a wo kan me de madwene ko bibi so a na em se je ye ben ye ho ne ya ware enya ben a ya ben on se da bia me ka kire wo se aduane bia na sebe mpredua se na enya aduane papa bia no ye no ane nkwa nkyai eya kwafo nso na edie wo ba bi sam se ye de ba aduane fried rice akoto se fried rice ankasa no ye sada si ye toni fie we mu na ase mi ko biye gate no makotobi da bi obi abeye esi nkwa nkyai ye ne so enam nkwa nkyai na so ne ye to adie ye no ane ho no a ne ye kire ho a ne ye tete ne ho a enti mi to bi ma no no wo hu mi na wo frɛ me no me to ma nam to ma na de kye me be pɛ na se won so be pɛ ma sem enti aya wale fried rice na fried rice na ma so ne beba se ye fansan ko fie wi ye to fried rice mo be o na dey so what you say me ka sa me po ba me nya ho ada de hwehwe fie a wo fidi mu na me ko na busunya mu ansa kura me first ba na me le wo no me le wo da bi obi batumi no ba bi atena ba mfihia du no o ma wo ba num ansa no wo hwɛ sɛ oba na kira kwa wo fan fa enti wo kɔ no abra wo ne sa efie na na de hye na wo no wo pasa samba ne yanka mfiri enfa oba le ho en wo mo so akoto wo mu kuro no wodi nka no oba na wo nti ho na megu na nim asenkyere obi antumi nka nkyere wo wadafo bi kura nim kura pora obeka wo le be ko because wodi nka na wo enti sa de mai wo ya esie no ya na at times na nya nwanwa esida because me hunu me yire na ho ofe enti na me ne tie me hunu me kunu ho ofe e na me ne tie nti se ya ja wo ye be ma na nka de anamo na betu me anamo abetu de sam me anka sam me se me ware de a de me mpani afi akodui me mfa obi o nam nkwa nkyai me mpana ho ofe mfa nya hwe na mo me pani so ban nti me di nka ba wura ne fie akohwe makohwe eja fa ne se abasa se papa yi die yi esi atumi akontin atu dia na be adi dia me yen sai se DNA test na na ese beba so na ni ski na hwe ne betwa fa ayam so de ne jai because e wo kwa akoye no wo si mu nan e na ye ne dia enti e ne sa dia wo ne betwa twa enkwara ne na no be de no otuma yi na so yi ne simple say ne wo be ja wo ba no what na wo ba bi because say die si ko ba no wo ka se wo anya kukoduro na ka se ye ko DNA test na kwa ne ya se o da bi ekwara na nye na eya nwotwe to wa fi sa obende ebe fa otiri mababa odam because one nin kan nwene e na fa sa wo ba no se de o si fa no na hu no kure no wo ka kire ono oba ma ne ka ho kire no na wo de be fie wo se anya no kure enti woni oba ne nkobodi asase no etuma kwa wie ya na enti aware aye ware no ya hwehwe ware na chi ya hwehwe na ni mu ansa na yetumi de atelevidu mu abobla ne da ache bi no asieye na ya bedas me nso me das me za champon ase eyi bi niam bi koso na nsen a minim se na social media na ebu ne mayete anase na wo hodada fa ne sesesei no wahia babunu bi a wokwa awade oba na bema separately edie ben futuo ne caution ben na ade bema both of them say abaya wo ko ehwe ye abema wo ko ehwe ye bien futuo na ade bema na ya me dase
Nana ya ensema ya ACC ya boss wa ya kebi nyina no na ho dada na anka ne no ye beto ye papa no chop box bi box kitikiti bi ya se de ben Ghana Broadcasting Corporation na tada wo ape wo bia na je se wo sika pa eno nko a na na yeti TV adaka na Davi radio adaka they say plywood na radio adaka ni bi no na aban na de ma ukokogye they say ne wakogye ade ya na wo fie ne nye ni penya ne wo bie nti e kan news a vada granting asante no mo kan news na wuti sane me we say nyina na wono mo dada ne no ate say social media ni ne manipa kunanim ya babenya global affairs village ewiase nyina babeye say kitwe bi asem bi ato for mo ape na ko enu temle bi microphone Onyankopon ebe de no wabua maten ade amaye aye atwam no mu nim se TV ni ade we se nyina na esoro no mo Onyankopon na wo Facebook ade oni so nana ya media mi papa wo de obi ba se wo hie obi a wo peso ware na ade ba ko na odi kan ebisa wo bisa wo se ni edi kan no no waji ni di na wote wo ni aton so won ko yi obi abasabasa enti wo no ya wodi obi aba no obi sa se nipa no do na wodi betimi atena se akọ awieye wo kro no wo nsa ma o wo na akọfa baaye enti se wo ye hwan so wo ye hwan na so odi na aba no na ye nya hwehwem ni agi ni tum na awa no de dia ka hu se chi owu forever yes ebe de na oba betimi ni be ma atena se and then youth na yo wo ma ba ne de excuse mo fanche me question mark esi wono mo they say ni e market de no de question mark so am entiase ebi esi wono mo youth ne de kakra bi about 1% and 2% na aware no wo mo kwa ya wo mani abre se wo mo kwa aware ni aka nyina eye baby making wo balance me wo ba ko mienu after all na me bo me life se me de bi atadai Bewan so sime so menya ba konya mienu bi a eno ano no wuti ase enye odo entimi de se wo ko aware a me de me ma ne me ka kire wo mo no ne edi kan no hwehwe wadwurum se wo ankasa wo ya matured wanyini wa adwurum mu enye ejo minnimu obi a me ne kwa kire ade a na wo mo so wo da ko ni bi din komo no ka se mambi fene se be wi se nam so you trust na nyini ye me se wa wode na nyini ye no wodafo mate bi pen me se wa wode na nyini ye utimi hye oba abre wa ye se abre wa na wode nyini ye me se he emfi achecherefu tichafo do munyo emfi obi ya he me se wa wode na nyini ye ne ya dafo 52 years eno wo ne ba aso me kan ya afo se se na me kan owo ne ba ye odi kan no owo ne ba be ba ko oba ba ko 52 years what you say enti say kase maturity a enye mfia ya wadie akwara aketuo bi ho no ko 20 years 21 years na dwene wo mature na dwene mu da ho enti awade na ya wo ko ne se ohun se enye prepare to ade bisa Onyankopon de manual ato ho te se wo kokoto TV na wo hwe mo chinchin no mo hunu se o ma ya ready yes it is so you matured no hu se we ready se awade no wo ko maturity dan chen ya ade bi no ya efe ne se odo no nya eto enya na ntuo enya nimu ena ejire ya mewo bie nyeska esini to ejire na wanyefa na nyeska de nana ya sika no de hwe mimi ware mimi kru no manka se pebe ma ya no ho fe me wa no na mu se mi kru ho fe eye bonus sika de ye be to ye papa no mu sika sika no ya bre ne ya pene ya nya enti mi no me ne wa be bobra no ese me ne wo bre ne pe sika no what you say me bedi wa the youth of today me bedi wa too much ayo ma me no ne ebi e opportunity e wo ho yes be me wo no no enso so no kwa wade na de ntia ejapade ne afie ni sika eni bo hia ya wo free muti what you say enti no maturity no ho no mo na odo no enso aye adwuma kata bibia so wo ba be sie wo kro be da fom ye wonye stoko ya wo yare no asebe bi wo be siesie no woni odo a wonti e ho na be hunu se me do na na me no woni odo a wonti ne ho ba ya metan me sister me chi ma mienu ka kire me se bro no ya wo mo te so obi tam wo kura wonye stroke e de ko ma abusia
abusua ese wonye no stroke de ene o mpe na kase abusua ne pamo no obeja okunu to ya mu se wono de amfamu a wontimi ntra ho ene oji abema no no woni odo a ebe de no wetimi ahwe sade we sei odo de ekata bibia so na ya fese wodi Onyankopon asem so ne Nyankopon ne wodi wo fa no wodi so a sika no na ya ebeba o so no odi akwam ne wo enka se pesika gudam na so sika na mo ne wodi be twa ho akwam ne wo eno nti ne ye kan se ye kwa wade a ye mi ye ni ye nto ebo ase e da ase mo me so me da ase pa na abrampa me pese me bisa wasem bi sese ye kwa wade a ye ni aduro bi nko aduro a se bi a me kunu ewo hoi mo ba bia me hu se ne amenka no obi kura timi ya ma ne kunu ne bema eda na hem no wo hu no nko a Mrs na ne sori wo hu oba bia ensori obi so yire waye ne se woni bema fufuro koshi a enkam entimi hu se enioma ekwaso solution ne ye saade ne yenkope eno bi ahobanbo bi me hu se sofu bi nso so betimi aye hu bibi na nabra pa yenye de ya bre de ne yenye nana ya we nye sofosem ana we su nya adurosem nana ya akura obewu no ye nda ya obewu wo de ofa ne wura Roma fa da botom wua no obewu de nti ye meka no sanse nana ya hwe ye nana no me betu wo mo no ekwa no mo fa so mo ware no enye no bi na nei na amafo ne ware nana ya first no me se onana bia na yirim ye bese miensa nan suo na yirim ye bese nan enso omotete wo mo ho ase eya basabasa bia enim eni nana ye kwan ye fa so ye hia ye yirim ne ye nkurum no eye nkwase asem trim oh ibije dia trim so nana ya hwe wo hunu wo ba open no oh mi metimi akire wa da ibije ahanya kwa wa ha ye fie mo me kanu kra bi njira o enne kwan kra ne bia fa so ware no eye nkwase asem no mu die no nana ya se ubetimi ahwe nyame anim atisi abonti hia abema osimi kru no akosesa ne niema akotena ne so wajimi hwe nyansa nana ya hwe enkoda no omusu no mawi a ena ebo omi first no nana ya se waye ready so be ware a ho ukra bema no nyona akokopa wade na kira kwaye o ye musa nananom de osinani atibia na onim se de sigi awade na me kire mu yi nana ya bema no ne maame ne papa hunu se wanyini oye afuo sata na adwuma sua nkwa na oni school eno kra ni pado ze na eko eti koko ni afuo ni yeye eti di watima ye afuo aye adwuma kakra nya sika no ne papa betima di na chi na bakrom abetontoma feze ntoma ana ne yagitum watoto ne ho niema sporta ne ade enem se boxer shorts first ne kan sporta ne abeto eni sa niema nkitinkiti bi na papa na hunu se akra ne meba no wanyini enti sa be ma ni si abonten nu ohunu mi se champion ba onu wonko kan che ne se openo nu waba efiso woni ne papa ne maame eye namfofo omugini bom sana akwala wo security maame wo security papa wo security obia woni de enko obia security ene de senente sa etu obebo ne maame amane no na ne papa trase ne se wanya mfie se no waka ne mfie no wo se na wadaka mi e kana daka ene mo se ye bai trunk ene mo se de ekola wani ekola wardrobe na ho wa za de abije kan wardrobe na ho ni abusa so wadaka de ne wom yenkwara me nkohwe na krachi u papa no wabie udam edan no ma de wom unim bobo kania anasa kania na ya di crazy kum no sata me no wuni sika ntimi ntobi de na mperifo ntimi toye wi asi akona nana ya de na sika foto ne fe na landing ya wa crazy ne kana landing ya pompi crazy wom na sreya eta bobi eni escafo de nana ya papa kona utwaja to kania imu a osibie na mehwe wo trunk nim ana wadaka nu wahunu se waso awade enti waso awade no nu one ne yire from ntoma anopa bi dua tuoma no no maba me se champo fie abebo kokoko ne ya bie wo mu osima mo de ba hon komo me se champo yam de ne wim ade mi mai bia kodi nko asem oso dabi mehu baba no na se de mi didi mani to fom no me pese nka me besre na wade e de ma me ba eye IBJ na maami agi awon koko
ene mi kunu ni ho mi kunu ba me bona mane ti mi kunu ba ya no obona mane ene so kra maame fu ya jetu ho oh be man kra be wa mane po ya jetu me mane ho da bi ye mo wa mane po ma mi na se mi na me hu no eti mi na me ji awade no be man ne kapra wom wo hu ye wa nya kra na mo me so e wa nhwe mi beida esu papa ne yiska na ne humrika woko na ma me ne de man kra nti ma me ne so na hwe nkra no eti Mr. Champo ni kura bo abona mane no ma friend ba no e de ato nanim se ma me yi asem se na pani asomasi wa ba kan wo so sere wa awade ama ne ba odwene ho sei na hono mo zuzu ko hwe kura no ne mam so aso no ma ahwem ne se ya gi atum ni ya tenase ya hyehyɛ enti obeware na baabi omu kodidie wo hodada baabi omu koda wo hodada enti omu wu na se be ma no kura ho nso a awofo mienu no nyina atimi support bi ene na ya de ne ehunu yo ene nkrofo bi akodanse ase enkoje aduro sua nyansa enkosofu bi omo kofa no ti waye enware wo eyetimi ya nkoje wade suman wo ye sa be bodama na bewu wo ye gimifo mesi sua nyansa kwakrasi ye wa wade suman wo ho no mu koje ekwasiafo ni bi gina bo mu dam o tese o di tam be ma no eti be ma no zuzu ye obi a onante a okwa obekun bi mo so eti na ya hwe enipa bi adi nkwasi asempen eti de be ka kire nkwada na esi so ne se enyina kwantimfi entwen oba no wo huna ko hwehwe ni fie ko huna busuafo na ntam wo kra na wote no ubusa na se na wo ya ubehu wonya ubehu enani ekodidi mini abije mbwa yekodidi na awura bi nsa ko to bi so na ya me sa to bi so aka meka ha wonya Kelvin atan ne ko oba da bi ka menka ne ha na ya hwe na yekodidi na awura bi abebeto aduane na wo na suwe no asonade ne be 10 ne wa aboni nyina asi 10 wa ha premier ni wa ana oso wo twimako ne busu an wadro ayi abebe bi eda ha okode ana ma hwe ni yi ya hwe ni yi ya hwe ni okode de se ne boso trenti bi ebe yese ese okode de otu da ne boso na se o na etuo no ebi so de ayen flowers na so da ho na egusa meti ha yi me kuku wo hoyi na flowers nhire yi no na afaso nhire na eguso eni ameka say ni enya agro na una wo ba wo de ya bro na ya sa wo bayi na ya ukohia sa wo bayi a adagye ben an wo wode mouse ha wade obotom sika sa ma wade na gu ho a eti bema bia mpesi abe ware a ho sebe ware nyansani enko ware ahofani be nyansani enye sika ne de ware na nya ahofe mesi ware wo bia onim nyansa no onum yam kom no odwene wo ne wabusuan ho enye zo na be he wabusuan ba samfo wabusuan ho e fa ne ho sa na fo ba no so e fo no ho ne koye se wose yempie ni akotra micro baby ni akotra bia ba baby he sa wo ba no onim nyansa sa be ma no so na ya onim nyansa eti ne yesu ni ya wia na ebo yi mu amu tie ya wia mu fanya futuo na ya dem di twatuo ne se emema ni bi suso se bi wo musika nti wo mu so adwe wo mu ya gimifo de ntimi ka ne sa ne se wanya sikanti ne yiri wo ho ne nam akire am wo ye niema se bi ensem fata wokodi nkwasem kro ba na kanam ne sikanti na Mr. Champo mafrantoma ntimi akọ Mr. Champo mafrantoma oba na di be ma na di nkwasem wo ne yiri abeka na Mr. Champo mko chief we die o yiri ne wan kasa yi ni pe di nkwase asem o ene dey na se ne make say skani bo abaye akohoma ebi so ono so ene mi si Mr. Champo tutu aboduku adi akire okoye hose omu moni bi se kwamenso omti chief o yiri wan kasa afende Mr. Champo mo bancho omu se betwi nani ma kire be ma no na ukura fa wachi ana ayedei ade ebi nsi dani na kwaye ofa so ohia no ware no no ehun niema bi ene APM enti ya besire yenua mane yenua mema mo be ware asabi mesi pe obi a wonim nyansa ye di nyansa na ware wonni nyansa wontimi ware da o so otimi kata be ma na daja so sa na be ma so otimi kata oba daja so na wagimi a ho de obehunu bia na dawa no ro sa wade ne ye aware fon na ya medase pi me nso so medase fa eja me question na me bisa eye baako sese ne esi kwei yanko Benin ni Burkina nom ni Togo nkodi adura wade adura
ebema meme ye di omunsa hye omudamri fem ahwe ye nko a ana se emeyi soso nko di adru ebema meme yi omuhu ma afoforo na ayesei omuhu wifi a na ayesei ya di ade ne yenye ma me da ase de me passe me kire nyina se awale ye ohoye no yenye hu oduru yenye awale aduru dabi yen kwaje bosom sem de beta awade echi be ma bia wote sa na oba bia wote sa bia wagimi tesa wonye wadwene so oba wale okọ ne do na passe o sizi be ma na se o sizi wo ba ne nti amu kwaje hu suman na ofum suman so abende ne wati ase hwe awade nda bia me kasa awade ne kwa awa ti ne friends awade ye wadwene se o wale no se wasi ubosa wo wale no dia eye ekwan ya wa for mere wabom for nketesia onkokura bom ene ya wade na wade a me wade no mihunu wo ba ne won kwan chai ana me se ne pesa me pe no eno no so wo pe me odi machi ni mi ko fie ko hu ba bia me eja se kura de etimi drum pempenso obi a oba se me ma me ne papa mpena ma wa ro amenu maduro be ma se o ma me ne papa mpena ya me de mesha me ho akon wo mu nyina wo magimi ya boda bu wo mu nyina jimi nyansa ni mu kire se ma me na wo chem wo no wo se akontwe na wotwe no mentu emwa o adenti na so be no ho odurawu sitre mewura ho enti se wo ba no wo ka se wo be no odurawu ya ye beja wo amwa wale na be hunu hu asotwe be ma ho kra de hu hie duru dabi duru we no adefu samantum yankofie no man hwehwe wo ba na chi man hwehwe be ma na chi na busua bi nso nsanimu ena krampo de sabio asofo mu bi mu ena di awale ye kanta so na ejami ntwawa no ye kwa akware ye oba akwaje list aba list na oba na akwaje aba no be ma ni oba nyina na ti wo hwe wo ba je di se be ma ne sofo no ahura di akire kwosra list ni nteso se die ntia se ya friends de me papa mom na esanka wodi machi no wakwa kwosra na de sofo papa bi asei papa e di akire de na ye metan kura nse ma bi mu aba no ni kunu kura won fere ne papa da sofo ketuwa bi wase papa nte ne ja nsunsun mu aja spiritual father enyema bia na yaje kanta asunti asaya wade ama wade ni animonyam biem mehunu wa ba no amantumi yankofie na mehunu ne nkwanche no asema abetomi nso ya nkwanche nkomo na betomi awia kete ana anadwo mehunu so wa ba na nantumu odu wodi machina me de ne kwasabe kwasiada me ne kwotena mu twi ase a obia hunu se ama wale wo ba sai ma ne so de club de wo mu twigu mu anu wo mu twigu ti wo no ma wati ase efuro ba fu na esini sere so esini sere so na be ma na ka na furu ewuro na so de ma ne kura de ewuro cha ebi ko so peteshia wo be kodi de na peteshia obe hwia gu ne yema nsa na odi gini si aboso wo no ma me wugina wa yamba so oba ase na me ma ne kura sabi yemo yase akeka bo mu efro ne EMS ade ansa no ye frafra sa gen ye buwe 2 tot ne ye buwe 1 tot ka bo mu atot ni be yedu ye friend EMS enye English mass and you ensa no de yankwan no na wa hwe ye person ne yato dini bi seye na mbisa o se ya papa mo ne ya maame mo ho na no mo di achibu ya chitom akwaji awade ma ye no ne ye de tena ho twe ye fo no sang edini a wo boye ni yete bi wom ni yente bi wom enti ane ye wa petition for ma ye o club for ma ye o Guinness for ma ye o fried rice for ma ya pe bia ya de dia bontene me ka se kom de me ne wo be koya aduane ama me no wo twi fufu re wo bontene wo ya kwale nso wo ba bia wo te ho no mo na ene odi besi me dem enti aduane na me bedie ne nyansa bia nim because wo ba no wontene ne nsa mfa nya de lumba le boy yum bi was sansa we de entwi gatam ensa we wo himansa wo hima no ene ye ne ena nana no so ene ye ne etie na wade na ye wade ne sebe mperaduasa ya bi ye ni na ho ni ye hunu ye koso ye nana mo ye papa mo pa empempenso na mo de wade ye na enne ye nto mo asem na enne ye de ne de social media nti ba bi anenam ene obi turu kwotena fidie so no wo sopa ne kunu ana wo sopa ne yira ate so ka se de wonya no ne de isa so bi mada ye de say kwa wade ye de a emwa ye enti wo mo etie ye no so wo mo se wo mo tena wade ase a wo mo hwehwe se awade na me kono
enya sabe ahofe ena enya bibia na bum yemfa wodokan ena nkwa wade ye hun sa ade a oba ne yare a be ma ne yare a ye besom ye tuma bobo ye ho yo eja meda se yenkwa ahoma ne so na ye ne atiefo ne ahwefo nso enkwa dwendwen nsemi hu ne yenkodi asem na ene de adaje ani poso eye ya ye be ye soso ye nya ne ntie se ye twam ti ene number no medofo de awoni mu a yenkwa 0548919131 and I say 0551931931 na sisi ya sabre ya manfo hye dwamu che eba begem ma yawo ani kunu bechem mienu no de na che say ye ni adaje yeso ni ya wia na ebo yen no obi anyamba eja ma muso na papa intina sema yen ohine mpacho tweben yen why bra wanim net say obi aba so do e mami. Hello, good afternoon. Hello. Mira me pacho mi entie we Kafra. Hello, good afternoon. Hi, apomo. Me pacho me ho ye na nso e Boko, boko da ma ye na me taka. ai Na lembre na aware na amoka. Wes na aware ne kama. Ene die ni enye. Enye kura. Ai do ko se be bin se be ka pame so onu ko na okana na pa poso to se be ko ma ya ba ta na se na mo bi to wonde ya ba di mo ka ta we ma pa ni ji ni try for the living ya wa da ma enso ye da say hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oyene yeni nkomai pacho otenasi ye mame aha na ye fro say osofu justice osofu free na bai osofu found semi a Mike na esi wanim ne so mame mo ene na ese nkrofo ante won kan o si ye fro osofu justice me pacho osofu free na bai pacho okay ewia Sompa Nkomo de eja mo amunti ne wa de na eche si wa bedru hai oba de nshira bebre ene watiefo em se medimo chiachi na menim se mo program mo yenso mo bo anipa ebre nipa akọ hawni amanie mu ma menye boni bia boni soso a yesa ye boni so na em se beye na kakrani beye bosumi mienu ni mi sister wo akontu owadamfo bia ono so wakra na sika twitwiri dia anyi sika ketwa 530 something million na odema ne se won kipi emano na tam so a obeja ye ne project na to be honest tam so se sse sika ne baba kana na ye adwuma no afedie sister na adum ne fon na okache mister se opesenka onfa no bosia no wasi dabi already no crowd me bob bosia dada wadi mama 50 million bosia akora unche unya ede unya ntwa ye na misika me be ya dewe na me mfama dabi onfa nto tam so a obaba abeji tam no so ye frɛ wa wadum fon bosumi mienu ni ya chesi wa fie yetimi baba hwehwe wo fie nyina ye hu anadwo anopa ni nyina ye hu ehu ba bia sister na fa won kran wo sister na owo abrochire no o country ben a me pa cho US me pa cho me bi se o enye se me bu animtia yeah se me wo US me di pa e na me bu eska no e na me yonko brebo me de ma o se gito me ho ana se ene nka nipa no nko onye bank yo na enye nipa ni sa yeah ewuo mu sa se wonye bank de nanso se de one ni city nti na menka ne se sisi a no mfanse wonim ye ayonko a mejiwudi metimi ma abusia akra ma etua na just can one keep ma fama ne se won keep for long just a short period
ene ekoba sa to di sika no man no to be honest on first sika no man as a credit na asa bosia no o si there bi already no mama 50 million kura onye ntua meka tam so say ye for sika no bra na se sika no ekura ni nyina no ono wafa ho adwene de aye de obeye awie ansa na mpo oba bebusa bosia me sure sesa eno de sa na betima kase bia e betima yesa de ebra no press ne se omo ne bosia nti wunwie ye oti US yan click no sem se ni sika ye de awi trophy ni kebab so already no odi ka je bosia awo no 50 million awo se o na wo sa de bi ma no obi a ono aba ho bosia bo wo sa de bi ma ne se on fa nto ho ma wo se ojinidi the in terms of ojinidi ni say odi carbon bosia wotua second one so eno no on farmer no nti we say no onyu we ni nto no ba giska no nya no US we din fie say pacho otisewa debi otise me ade say woni mu fie amedi okona eni mu kakra say Ghana for bi ma me 25 e bi ma me 15 ni ade me ametimi dwene ho a me kra me nti ase me okona eni mu kakra enti wanya mfie say me kan say referee okona 40s ti we no wodi ama ne nte say no makoho akọ no mu anya ne hu nipa bi abisa no ne where about yeah ni sister ba ko Jocelyn ono so ya ne kasa ya on so odum ne phone wo yi ne chip wa bre tamo ma ne pressure sika ade mo obi a mimi ni mu ho hwe na be frefre mi anade amika menya right yeah mati de okana se min kan ne se ase eye abusua danfo sana me meka no ntezi ya na ete mu yo ni Jocelyn no enemy Doris no na Doris ni mum ne sika na be dey aba be di no ho a me no kasa sisi ya ese no na ese wo tine mama wunua ba ajiska no na ya jiska no sa e ba chai me so ma we nka me nkoda because na unso wo se nko betimi di ama se me nua ba ma je to me ho ese me ko because na onim sisi ne be dey ebisi me say se wunua ba no mat eminya ba nti ade no wan fa ma say be me na je to me wo na me hia ma be je ode ko ma na damfo esi awie metima ka say esi munse pa osofo wo be ko heaven adwuma we a watimi atu ho na mo yi enye interest bi a na enye personal interest bi a ene ya ebono wa ake no sensuo ni nya yiri 25 a obetimi akọ heaven awie metima ka say awie obi atimi yemfonso no kwase ma bi je mo fa na ntoso ma ye na ye hunu kwan be fa so ye fra na mi ensa na se enya no a na kire say wasi ne bo say sika no dwane a no di edwane ye munya no ana abusuafo na ese ne fiada no waji obi sika ono no kire say woso wontua ye o Sompa chade no yeguso a yeje medofo de bia me ka kire o say Bible mu asem a wo ho bia no ye nokore ne senti se ne na Nyankopon ka say wanya ama unua no wanya me ama me asafo awrade no me pa cho eye asem trodo e de be na wo me pa cho afia suin kunafo ebedidi be hyentare be frantoma me ka say nyanka nyina nsoso wono mo ebepa aduane adi asere hira me pa cho be kan yen ho na ne awo no fabra fa yemfa mo yediem na yemfa moa ema obi suso ensere me pa cho say yemoa na asa anwa say yentimate tomatoes e de na wo ade bi ense bia pa cho fabra sompa ehwa na yemfa enche obi a ono nso so akọ ahohiahiam say yesika nso so a ye wo number ye de gie ahoman ena frɛ 0598 559 802 0598 559 802 me pa cho da so no Tera One Media ana say Blessed Foster Lawson Herbal Center se men kan cheo about so body and omugu so omoje the virgin doctor no wo say yade ni nyina fabra wono maso ye na wo kai wo say Lawson Law Care e wo ho a eboa etu infections yase enti wo yoba be ma wo hwe form ho a ne ma nkoye mfa ma wo ntimi nyina wo na so nom ne ade a
me pacho me kan for Lawson law care e the amount e beboa na di wakagina mu Lawson delay man capsules be ma bia ehia beboa ma ye be ma betimi agina ona so ache na watimi abo adwuma me afra o be ma emu Lawson herbal mixture de e boa ma immune system ni atimi agina na na so pa se ne be ya ayare ni nyina be free wo say stroke diabetes no me pacho ni nyina be free ama ho ato me pacho ofra ho maye ne ne mo a na enom 0242 133-577 0242-133-577 Wani enyani Madam na yo Mami ma hey I know Net say Eradi adomo na mo so e Nyame adom ye ho ye pa me pa cho ye fra o sen Mpa cho ye fra me ohema apia Ohima na himfa na oni ye kasa free Pacho me kase free America, United States of America. Himfa US na wo Pacho me wo New York. Ewie kan wasam kire na onu aka bi. Pacho ewie die. Eye madam fu bi aye fe no Doris Somua. Woni ne sister ton ne ma wo Kantamanto. Ne sister na ye friend ne mother, omuton Kantamanto, omuton adansi ehu ne ma. Ena me ne ya adamfo me na fa adamfo be se 13 years ni enti me sika bi na wo Ghana me japade bi na me de rent ye na wo Ghana na sika no se be free Ghana aba me ho America ha na masan me ye project bi so wo Ghana masan transfer na no ye sika no so beti nti madam fo ne na me se okay saa de a nipa kro no sika ne won ho no onfa ma wo Doris no na fatu ho nti project no no yi sika ne ma omo ye project no na omo mfanye e na o si you mate e na me transfer sika ne ma no already no memeti America ha no wo ya madam fo aya me bo ne bosia wo boyfriend bi be ma bi oso ne na ware ono oso ne na ware e wo North Korea South Korea excuse me to say aya me born bosia man de koma be man wo South Korea ho no mo de afa home goods abetom nti na se me ba Ghana me ba ye no o de misika ye den e ma me bosia me bo ni nyina wa America o de ma de ma me nti ma me ji ni di nti me de sika ne ma no me de sika ne ma no July ni nti 2 months ago no 2 months pe e na me frɛ madam fu say me sika ne me hia already no me de sika ne ma no na nche e na o frɛ me say oh me san fa say sika no mo no bosia na me so o de bi sika we de ma che o se me de be ye me project ti me fa say sika we e mo bosia enti sika no me ye me sika me pa chew emfa wo san ka sika no me de be ye me project and wo see you see 2 months ago ni na me frɛ madam for no obo wa na me see oh wo yale de akọ hospital no see you wati me see free ho no me be frɛ madam for you obefa ma frɛ na afa de obe block me kra ana wawu obe block oti ase pa wo frɛ ne sesi a wo benya no Doris Somua woni ni sister mother omoton eniema hardware dance ehu ne ma wo Kantamanto ni sister kunu ye frɛ no phones obi anim no Kantamanto ho oton dance ehu ne ma owo ho pa enti mu ma bi wo America ha na me ka che no frɛ no se ewraba wadam fu so oti America ha oti mi bo bo se ma de didwa wo Ghana wo se no wo se nada na wo de ye wadam fu se fa ni sika ma no wo se ma me na wotwe duru ma me ne frɛ ye wa mfa masa shuma nipa several times akoni fie omukoto moda no just omukoto na moda na da wo mo ye betua sika ne de ye betua saa eduru ho a omuntua sensi a moda no wasesa ne number moda wo Kantamanto a wo ton dance ehu ne ma wo kunu ye fe no phones wo Kantamanto mo ton dance ehu ne ma wada me already me sa ba Ghana February na me wo Ghana me bo moda no bosia Doris ne je sika ne ma moda no eno so hye ne to ene ma me yankra ye hia bosia o sane ase ohima wo bo nkrofo bosia yi yankra mpo so kra kie hia bosia because ohima ma me misa wasemi minim sane a wusini Doris Somua ye di agro ache siafa nipa de empo sa ya o ma me wunua ba wabusuani ana sane esitie bia no boni ntimi ba ni patrim adanti na wunua ba ma impo ote ha yi wantimi amfa busika ya nya no na odi koja Doris Somua ya ye kana semi ene on fa cheme me mfom so a me so me ye no e ho de ma ye mfom so ba wo bra yi mesie yi
if you bono wa aki ye kwa heaven a wo bra ibeko bi kire say one fancy ne so na wagada vim abetena fidie so a wo di ma wo no me kura me nwanwa because wo nnuane me nnuane sikasam wo frɛ me mu eyeye bontin so ni dori so mu yi e na ode aso mirika mu yi me pa cha wo sika ne nyina ye sen but so ya 53,600 na say 500 and say 36 million na wode adwane ye dori so mu asi sika na nye sika bia o se nye sika o famrai o so se nye sika se se a wo frɛ na wo se mini ho sika na de da bank nso mini ho mama nkrofo afre ya chase na osisi na da bank so mini ho se na se me ha mani pi no aboso mi se nie se ano me de man July no this year July yeah sika bia me de man so last year January na me wo Ghana ena no ton ne niam adi ni dwa wona na yire mother Jocelyn ofonsu yire na Doris nti wono so wo ma mpacho wo ni ba ene Sam ready abi de so adu ko so na chifu tu sa owo ma na oba na woni ma de ye me kura ka me ma biu owo ka eno wa sheda asesa ne number no na say so use WhatsApp because of Bema no South Korea Daniel Asante South Korea wo tie mi a Doris so mu a woni ne wo ho wono no agbo me kro no yi misika eno ade braw e ma wo de fa ne ma wo home goods wo South Korea ho Daniel Asante wo tie mi atie Doris so mu apene nkwa on fa ne misika mera me na wo so wadi misika bi enye so ade na besie Masimu nyina ase ofonso yire mode tie me Jocelyn we dey ase ehun animo Jocelyn mote ofanko barrier IBF ukọ IBF hospital bi utra hwa na ye komu fie e wo ofanko mutie mi a mo fa mi sika ma me anya sa masimu nyina se wa fidi kase yi so afidi anipa nyina tie Doris so mo hye bra 2 months ni America ha me da me na sasa wudu obi ka na di papa odi ni sika pro fra we wasa wo fa na wo ka se ma akoma to yam Doris so mo fa me ko da Doris my yo papa so mo Doris wo fa be ma wo se ye wukunu wo South Korea Daniel Asante woni ni mienu mutie mo fa me sika mane anya sa mesi mu nyina se Daniel Asante wo South Korea utie a me ka kira Doris so mo muntie me na mo fa me sika mame me shamo na watwe se mo fa sika na ma afidi kase ya so me kire mu nyansa ama ba hu se de wi asitete ma yo papa sika na mama obi me bo obosi ama de didwa me bo obosi ama de koma ba ma South Korea muntie me na mo fa me sika mame Daniel Asante boss wo yire moda ni nua Doris so mu a wo ton adanse ehu niema me to mo nkra ofo sa wo penkwa wo ma mienu a awowo mo enya sa mu nyina mese wase e wa fidikasi yi so ohema ni abre e na be kasa yo abusuafo na ese yesi anya hyenhyem nyina na eska kokko yenwa be ya oda so da menchen ya ne sere ye dadwa kama yi ono ne efre no Doris Somu a ye kana semi me pa chaw se wonim sister ye oda so wa hu ne baabi won potamu baabi a wote efie bi mu a wote kura wa hu se onam ho a me pa chaw production line da so yi freyen na yi asutre because oba besi antena wiase nyesa nipa antena wiase nyesa mami kasa ye mu yi wotimi bo obosia sika yi wodi bi chaw enti e ba ne sen na ne dia a wode ya de a wote hweso ma me na me dia me nwanwa say me what trust issues enti be ye den say me di musika be di musika be ma obi so hweso ma me yenwia ba Somu a wodi sika na yi baton a ye bi a ye nya no papa fankre twa to fama ne na afi yenye na yehunu kwan ye befa so na Abraham panso metena se said my sister Akasan Doris pacho so Mike no said my sister Akasan Doris baby bia wo bia no yehu adi ya chini ya hwehwa wo saa yehu pa ma mentufu Bible si duabo ni nyina so enyina enti ye wo duaba e wo nyina so okay Psalm 37 na verse 21 na okay duaba asem wo ho
nti ade bia wo ye bia hwe wadamfo wo ya adamfo papa wo judi but baby a wo de ne fa no I mean say you are digging your own grave, so we have to be very careful. Baby bia wo bia and you hu adi anya sa duabo ebe kan ditum duabo ye adwuma Aaron wodi nsagu form Samuel wodi nsogu form duabo nya bosom nko a Nyankopon so bodua unima me ka kirew enti baby bia wo bia sika no ache unsam 50 million kwa wuntua yo wasa di sika mu odu sei 500 million ni achiri everyone I say you who adi na first sika ne bra usi sika no ni sika no at the bank sori na koyi sika no free bank nso a eno so we ni pa bai we ni pa bai waso de do upese wu sa wo pese obewu dia baby bia wo bia yi ho adi na first ka ne bra anya sa bible si duabo ni nyina so enyina but we die e wo nyina so ni nyina so ne se wa wie ska no o pese o de beba anya sa baby obewu oto no enya papa yi ho adi that's men so me da se abusua me say ye ka ni say no na ye nso ye hwe ye hu yie sanse na kroyi ayetimu bone na afoforo yen bone no afoforo yen na minim se heavy bi wo wiase aye ba bekopa da bi a meka nipa aba pa de menye sure se ebekọ bi wo ya bone a wanya amane ukodo obi a wutimi kodem wo boa wo bi a yetimi chi wutum chese wo ye nipa hwe nye ye de akwa akosi no 21st clinic se men kan che o se siatica no fa beda wo no mo me pa cha yade bi a wo yade bia 21st clinic for say fabra beda wo mo na wono mu etu ase ye lab ye scan ye massage ye o machine so so ade hwe nipadua ni mu hunu ha wankasa wo ho na ya hwe so ade aboa wo branches no 15 me pa cha okuma say ye wahwia overseas me pa cha Sompa we yesro ho pe sanso no bo ase council quarters enso so ye wo ho enkran do me market sunyane ye wo ho nkransa tachima ho frɛ yen 0249311311 Kingdom Herbal Center se men kan kire na men kai wo say Kingdom Garlic Bitters yo mode ba emuso mu na Kingdom Garlic Capsules wa ba eboa eyi stress nom ne hormonal imbalance nom ne heart attack cholesterol ni stroke nyina de afiri ho me pa cha obi ana bitters no ebon wa me pa cha ya ye bi place ya ode ensuo pia ya na ekoyo na bibia timi akonkan Kingdom Ginseng Power Capsules so wo eboa ma me gina omo na aso sei crane na omatimi abo adwuma ewo mpa so tremendous capsules so de me say nyina se ye ode po ankeka yen carbon nyina etu ase de afiri oba bi eto nro tu nro nyina obenya bi 0597 298 855 Kojak Farmer me say procode no wudru na enye procode na pharmacy ho ye yama wa me paacha wo se enye Kojak de a wo mpe me paacha wo se wuti ya wo ya wate agu so eye procode ene adura wo hia sanso na Kojak nso so me paacha ye de aposia aba ye de jabidi ahye da ye eboa ma wo se no aye fita na de fluoride wo mne nso so de eboa ma wo se no ye denden ye kire nam no nso so atimi aye den kama Kojak me pacho ye wo de de hohoro ye numu nso so ewo ho a eboa ma wanumu enka no eye nika frɛ yen 0531069945 Royal King Cracker me ka kire wo say awia yi se kom bi rio wo ani da so time nso pe bibi fa so sokom no ano na wankwan konya ayemkuro me pacho Royal King Cracker no kwada nyina se ede eye enti yaka kire o say take chalk your hunger na bibia entumi enye kama emfama Midimafo Eba Hospital Dr. Time that so say fa ya de nyina bra no fa time onto so wonto ase emfama say ye stroke diabetes prostate be free ho enkran ye opoko asem ayira kumase ye wabu akwa agogo frɛ yen 0244774282 Gino pepper and onion mix de bia midi ho dance ye de kyerɛw
So we your bana we be new kitchen ya me say you are missing something. Aduane ne ba ye denati apo say ye jollof say ye froye na wo ye say ye nkwan na wo ye ha wo hu kobodu ku chenchirenche nkopoto ne ama utigu mu na aben na won so wani atimi age wo ho ade aduane pa Kengen Energic drinking water wo pensu a alkaline wom alkaline de ye me nipadua no enye de bia na abenu nsu acid yakọ mu abe yare wunya alkaline nsu a Kengen for de abedwa so ni bia obehunu say ye wo nsuo ne ye wo nsuo dia wo ye bia say wo to pono say wo ye ye say de na wo ye me pa cha Kengen Energic drinking water e wo ho e de ma me pa cha say wo pene dodo atuo me pa cha ba wa Root Junction ye wo ho brema UGC tafo New Road Kwantempon no so frɛ yɛn 0241449191 midika ka kyerɛw sɛ Gino pepper and onion mix no taste wom entifa ho ɛbɔ Gino abusua no na wanuane ye ne sɛ ɔbaa wo fie no atumi ate wanima me aka sɛ wo ye ɔbaa mua Lincoln Wakes and Beautician for na ɛka sɛ me say Debia me ka kire o se wote ho na onim bibi ya me se wo na wato adie ne senti wonim trebo wonim morehwehye linkofo se me kan kire o se Breman UGC Asabri Junction me pa cha otumrika dru ho wonim makeup ye kɔ hɔnom kɔyɛ wo own boss we wudru a ya bia to hɔ kakraka de nyanza wonim bibi ye bɛgye wo hɔ na wo nso so wakɔ akɔyɛ bi na wapeska puduo de agu ubotom enti sɛ ne America no na front aba wonim tare san so so na three styles ya ba ne kon roi wonim bɔ me ka sɛ mo roi wutimi hye entratena fie na nsɛe kwa Breman UGC Asabri Junction frɛ yɛn 0598830611 RSYD no VG Studio semen kancho say nemrem podcasting abai wonom wo studio a wobetimi akɔhɔ akɔyɛ wodie skate a ye twai wobetimi akɔhɔ akɔyɛ wodie photoshoot a me se kɔhɔ na omodie no eye unique pa ade ne de camera eye na opesa wo ye RSYD no VG Studio semen kancho say wonom won kran Malam Abasi off first Kokroko Street frɛ wonom na wonom emu a 0574-715-778 Lexter Ghana semen kanche o se eya amwase ne de na wa wonim se eya Yaa sanitary pad papa abedwa so ama manyina atimi afa won to mapafra aya kokrodufo abro mbebu wonom nsa no ehu bi ani akire ontimi tumirika budambales ya wonom ehu ense Lexter Ghana ene de Yaa sanitary pad de abedwa so me pa cha ofre yen bra open dodo 0302-235-295 Joycam Roofing Company Limited semen kancho se nyame bibi wo soro entimanensa enka bepacho edan na wakukurasi ho no na nyimonyam nyina ye nchense eguso ne nuapa egu ase enu nti na Joycam Roofing Company Limited dia to wonom ho so se wo de frɛ wonom keke sa wo de opese on be ye estimate ma hwehwe na omode bo ne ma wo mba be ye edi ama ba bi abefa bi aye ginam enkran ka so akuma se tachiman sunwane temale boga wa kuma se de ye wo sokoban ampa me ani police station ni de animhwe fra homai sesi na ye mo 0540-125-816 3P Garlic Mixture Piwak Natural Health Limited ND aba garlic yadro mapa obi ase ye me pa chaw adekura 3P ni wom no ayetoa ehwefom a eboniti no eye kokko eye original yankasa enti se waya kese amana bro so waya kese amana bro so eye 3 Makai Kuyadonko was it ade ye chame na so wo fa animu papa ye chame na won so entity no wada Roma Piwak Natural Health Limited ene dia be garlic ye droma pa wunya bi ye beboa ba bi etonro na ye tunro nyina obenya bi wo ho 0248-928-824 Grace say why no Grow fine. Yes, it makes you grow fine.
mojadru anu nso den ye de Ghana koko ahyeda ye na nso so ya hawo ni padua mu hawo nyina eyidi afiri ho eye grow fine me pa cha onya grow fine mojadru yi bi no mu a hey wanu mu ato ebema wanu mu ate na watimi adidi atimi aye kama woda na wontimi na eye grow fine pompo boni bi bobobo wonti ase eye grow fine wo ye oba obu nsa ne ama nkoye emma wa eye grow fine ni adra wo hia Digital Herbal Center na di grow fine aba 0244596532 Chocho Herbal Industry se men kanche se bronyai ede na wodi die bronyai die ye chocho bronyai ye chocho bronya wo kala no eyefa na wudi bronya na je ade nya akyede enti wutie mi amesra wo chocho herbal soap no ebeboa na yi nsansa ne pimples afri widie nani sanso na chocho herbal balm no nso eboa na eniama ehe nipadua ne nyina ye afri wa bo nipadua ne ho ban de amount chocho royal gel me pa chawo nipadua ho keka mesra wo chocho royal gel no ene beboa wo Chocho hand and foot cream nso eboa me pa cha wona se wona ntini nyina ye se bare wona mu nso wonsam nso so ye se tare wo chia nkrofo ana o ma so mirika mu a Chocho hand and foot cream ebeboa ma na ye moton Chocho skin toner nso de wa wani tua upese wu glow se na ya pe me se eye Chocho skin toner e na wo hia Chocho hair product de me se wo trinwi bebu kon sanso na Chocho balm me pa cha honam nyina nso so ye wo ya bomodian na je wo de factory ni de ewo suhum baby ebi wo no Panda Mart Palace Mall Bacho na Total Sprinters ho nso so ebi wo ho supermarket bi e ben wo bi a wo de ekoho kuma se de baby a Freddy Men's Danny Herba Colenac wonom nyina ewo bi nkran so ko na abenya bi ji ahomai na free chochofo 0504 5555 na SS 5 no ma akoma 9 na about 35 e de aka ho chochofo na ne omo edi nkomo no cancer mixture me pacho arthritis no anu adro wo ho entinko emma obi enkobu cancer mixture de me se baabi eton nuo nyina ebi wo ho me pacho honam baabi bia ye wo ye nipadua ne baabi ye wo ye bia eye cancer mixture edu papa say de me say eye trust in Jehovah clinic omo takwa ene de abadwa so nti me pacho wo atonsu dwom ho agogo dwom ho a obenya bitakwa di ahoma 0244871862 Liberty Conference yes anko me pacho wanko bia why mistake papa sabre die ndie na se wonim se bronya na mu na yebu asi no Mr Champon bremu Grace so mame na Mr Champon bremu na Liberty no yen hype na big time na time so Mr Champon ene ye discuss kwa koje adofo nana ya asem yo we na method in say gidie ehunu gidie ehunu pa sister no me nwunu no that's why a big mistake what awo we say we air condition quality mama na ye et saying what awo we say mu wo de wadwen de e papa o wo gina danfo ni di o trust no but ade ba kwa ya ye nhye ne nso ene say nipa bibini etirimu esum nana ya metimi aka ni pi say sister no a o Ghana na yes kana ba bedi ne nsem no o ye no waboche na ho ya I'm telling you why na ho ya papa wona wonya den sa na waka woni tirim entimi so metwu adi metwu abafo na me nyina ayepe sa de no na waye no sika no wahye da wafa wahye no wafa so obepu aba e ya adwembone sebe obi kotra wom no 50 million fa ma obosia enya wo che wade wodi we brow wo je enum ne ade tam wape na wutua na kan kokko ye ne bone sei nana ya kromfo wo wuni nsa no yo entini so fiska na amma sebe wo mutimi bom pa ye kura no mo ye hu kura enam papa ya wo maye nti no e benya no e ya adwembone pa ga na fo ye nhye nyansa obi tie bocha na ne ho nto no obi tie bocha na ne ho nto no amane ya wo mu famu ayaka de adwuma wutimi kura na wo sore na wo ko na wo watraga na be di sanya brese mo se ni wefa kan fiska ne bra anyasa wo de so ni Sompa Nkomo fo ise Ghana for man ni bi so pa di sika anya wo dia any prepare yes I bro so any bread too much wan hwe yi obi kura de hwehwere me de me voto am de ma no yo na Abrampa ise de ba me pa de me nya sure me disca bro je hwe so mame
Nana ya yo ni nyina na ya na gidie nana gidie bia ni ba bia wa kura ni pakura no wa wo kase kura ni ohun ni de ti ense se wo nyi ohun ni se ohun ade bi ho a wo beye afo be san trans ntimi na me yes ade we ntine se wo kura no wo nyi ohun ni no nana ya hwe ewiase enye obibiribi na obibi o obibiribi ni ne waye ni yie awure ye o abrochire utie ne nkomo a ye ne na di nkomo kakra adwemboni bi ani ne trimo sister ye ho ubisa ne bibi o de mawo na damfo ne o kana sem nyina a kire o bibi anso ni po da bi nana ya na wo se giade to me ho na ebre sem no memo ma beje na me da mi project wo se mate afro gisike ya busumi mienu achi oso ofre wa wo bo wa no so ne kwa ya sabia yo okọ ba ya afi ofun akodum first cabra say wada ne o bo wa ofun akodum okọ wu o shamo kire nana ya yenka mama me nti ase awura na sika na kodi ne ho sebi sika na nya ne dia enya ne dia jetum won de ye kro no wafa ne de ye kro no Dori Somwa ni din no nana ya fa no to so na ono dia na ye hu ya Somwa fa Somwa kro ne to so ma na Abraham Dori Somwa ai ananim da hopa sebra ne ba wo so wote semia tete de won te semi na dawro ma mi refi brade nana ya hwe sister Doris Somwa ade a wo de ye unua no enye ne kwan no yesrew fasikan ko tu ba bi oda na ba bi de wadwane no wona nim ba bi otete se sie ye wo mo frɛ wo munya wo nim ba bi a wo nam bia no na se wo na nim ba bi a wo hye eti se sikan wawia anase de yi wo nim awura bia ka che ne se na damfo no wa abrochire no US na odi ska gya no se ye beba abegye de aye ni project no wa fanti wawia on fan konkoma ma me no enye fine muna mama sabi nipa bi ntimi nye papa no debi sabi awura nko nu ho adwembone enya de o bibi ode ma wa ebe ha no se mami papa obeye emso ya menasi enso na nka na busua na nipa bi eho akoma dana na koma pronso hwe san kwase asema wadi enti we nyina be free ni trim na na ya hwe on se pani trance no kan bible mu nsem ana o kan na ana die na ya o kan obi se na Abraham pade ana na Abraham pade enne senya na me ko tu bible no me wotu mi odifo me ye pastor bi ma shankom bi hwe se wosi duabo bible mu hwe se sofu panitia e ko tu bible mu fa quotation no ya fa quotation no gudu no mu fa se duabo ye adwuma na duabo anya duabo papa no enkum nipa no enyo na kire mu ba wedie ewia na wie sika no eti dua no ye bone beku no krati me si ba mo pese mo hunu bia mo mera na me fam ko kuno tonjere papa nya hwe bone nya hwe obusu asem na ya me si buru nya yi de wo pen sen kokko bo je nwira no ya de nwira bekiki ya de nwira ebekiki ya mani babi ni kwase asamsa di sika to me ho atire me ba beje na we se wakani trim se amade akra madi na je to me ho na se de mani me no kama se wetime wie sika de ante se etu bezo ante se amade ye de mani frabro kire ba akra wadi na je to me ho de na se wo de abete me abba na sika o ya bitie sika ya bitie sika 536 million se den no ya bitie sika mesra mame sumwa mesra udi ede ye fie ha sei akoso asomwa wa ha ne ho ofe oni nkwase asema wudie me hwe wo premani me pese mekeka nsem bia ebe ha ya safa ne photo ba korotozo je wo ye prema asem no se wo se pa bia si o se hio onko wo hwan ene eseske ya no de akwa what ya bo life mesi wo wunim ba bia mami je bia mo na mane se mesi wa wi quotation ni no ya mo na se mebusem sei 26 wo se de na wo ho me nya sofo ayo ya se de apatu prechini na de yin ko mi huno asomfina de ka una kai me ba ko asomfina katachi edu no ko sara na nuabo hunu remmamu ko
Nti no ne brofo aha brofo de na me ho ahan. Like a flitting sparrow, like a flying swallow. So a curse without cause shall not alight. It say ne kura. Me kan wie me. Enana ya. Wonti ase e. O wura no se nani wa tuntum. Ba bia no hye. Eye wo gi nani. Hwe ba bia wo hye a wo gi nani. Suahu. Nana ya ha me se wura no first can meto. O ze turo num bia no de ameto so. Eduabonu no de ameto so no. Proverbs 26:2. Moko kai. They say na ade adwuma. Enam di gina so. Na me die nana ya me say papa anya hwe abone anya hwe wo wiase. Ya mani pa bi ntimi ya wiase. Nana ya hwe ene ya de kura so ho. Obetim de ya de ato no so. Na sabi sika no de asano ho ya de na next time o ha de wapini ho. I be your quotation for from. Sumwa de wa ye. Refisa IBJ on ya twa Bible fire bu you. IBJ be kai kodua sem na ma. Minister IBJ. So onso ye sofo. Eno de to so no. Sasa ka ba ko. Sofo kamelu. Eti nana ya. Yama ayi sumwa ntiase. IBJ sumwa woni ye fia ha bi. Sumwa wa ha obedi nkwase asem wi. Sumwa ne ho fa krase no. Anso oni nkwase asem mudi di sankrofo di. Muko fadi a sebe ye kama na mudi di nkwase asem. Eudi uye sika. We ye krono eye sisisem eye apobo ana peso obu sister yi. Sabi nana ya obi amani etimi se wa wutie na wiai anyi nipa bia ni ya so ma we ye bronya se wura ya mfa ma wa hwa bronya wo hunu bi wo hunu bronya bi ma me no mra na ba bia kwani da bia no akokra me mmonto no fa so no kwagi sika no kwagi ni sika wa ba to no assistant akwagi assistant ejama nso aboa no na afa sika moboa boafo so enna enti eja boafo ma me ase minua ba ya odiskai oti abrochire oti awoyi mu ye ne ete akakra kura yi esi fa ye hu ne me widie mu si ya me no me ma me kura mbode wada ne sa hwe na nte sabrochire na de ba ko me di minua ba ne ho yawo ne se wunua ba ma wa ha sabe wo ye sofo no wotumi esan ne ho wa anyi na ani wa anyi busuani bi ani no wo san ho disika koma onyonko sa jeto me ho on se baye mo odunti wono wonam no wo bo sika ho bra de ama wo san se wiase da bia me kasa me se abusua de wo ye dan de abusua sasa ben ka wonua kura mpa na ka de beja no odi a kan ha wo se de sabe abontinsu ni adie amana hawi na gidie na ye kan gidie bi won ma ye gidie hunu woni ne nante mpempenso sei na hunu ni so ba sei enne on se woni nam a wan fa sika bi anko anu nti wo fi se wo ye wudi sika ba wura no on se enne ati afa so bra wo frɛ na wunya no no wo so wo bɔ wa ase ne ko hospital ko sa ho yade bra akɔhye mo kyire na mintumi hu se bia wo kwale bia wo wu na wo monte ne so won mabusuani bia sabi wo misa ne se bia wo wu ya ne so wo nwuri ne so wote ase dia de me ka kyerɛ no ne se enne hwere wo hoi enna ho saa so piri wo efa obi ade a obekura ne hwere sabi abra woni na so no na bibia ba beto akwansidie bia ba beto akwantimfi ho na de woni kwa akohye wodi woni kwa hyamerewa wodi woni kwa hyankokora fo nkufie aso na ye wa wo bone sabi wo ba wo da honumi na oba ketoa woni oba ketoa na sabi onyonko bitia wo mu na woni wodi sere kasa tumi ma osika kora mpa no de kora de wo mmoso na jiweto won nam de be ya bibia eno wodi awasa wo sire enye easy kora se oyonko ba be che usika ye man enye no ba be se tuma che usika dabi na ka ba sadi sadi o ye no kora mpo no nye wali da so wo se me disika to hor man ne de wafiri mu abankora be che de o de ma mi ya ntuma ni sa no kora no sani anyama na ekoso no ma de stam na nka sa wiase ayi wo mu ye nyam wo mfiri nipa obi ye nyam wo mfiri nipa obi kire se me de mana e kire asem no woni mbetwe ni twan me de mana e kire asem no woni mbedi ni nyonyonyo entie ne na me na mfa ma no ukọ boni puluma ko bi sana asem no wonya bi akọ de be ma nde so odwuna kire asem ti won fa ma ho entie ne obi so de oso nipa tiri mode enye tiri mode wo mu adi ka na bokran bi ato no ma ye kwanbone anu nti na ama ne ye ne no
na mmom de me ka ne tietia wa nyina mo se wiase obeji wa de no so wontwa ye wo ba bia ye je no obi aje wa de sika ya maame wo kasa mo bebre ha wo ho sesi ya wo ba halum sesi ya na bebisa na wo humi a me de me kire ba bia abekọ akọji sika na manturi nyina abekọ akọje kama na de ko obetina ba bi no obetina ba bi en de won kan ahwe o se na nanu makodan aka wo bekọ akọdan ka na damle ya de le ba no so ne aso legu pem na kwa bana ne mo so no ne ya de abehwe legu se tusa awura una wo je ye wo sian na namnam je ye ene ye fa bela hai damle na wo betu abehwe no so na ni da so na san what ya say eti wiaso ade bia wo ye bia no na wadwene ho mienu bisa se ekwan be so no fa so kwa abloche kwa ye adwuma na wo kwati mfifire awo wei na wo de kakra bla ofato ho no na me fa meye bibi na da che ho aba mfa so aba me no mienu nyina na ende hwede wo de na kosie wo frɛ wa wo mfa ma me ha ho bo modian na bra wa makra ye betuma kire wo kwan ekwan ketua bi sepo ho na wo te wono so de suba atan obagia ma osesi ya eyempre tie na osaka se wuntumi so na ene ye bra ha ya kro from ha ya na woda hono na ya nkwaje ma na kire kwan na kire kwan because efiada esi entofo efiada ya yeda na so obatwan na fiada foforo se ya beto na dia ni ya na yie because sika wade die enti ye besie no medase me nso medase abusua hwe eya na ensem ni kose ya metewa enema bebre na na mitrim sesei no unya yonko ewiase de yese ensa no we dware we na we adware we nanso so utimi kokochia yonko obi wono a wonfa hwema wonso so a wo so wo boa ma aja ma yonko gro na so nso so a ebone ese etua oka eyensem bebre Liberty Hour ni food for thought ena afi oman hini ministries ena yedi dwumadi ahyehyɛ so me pa acho 20th December ya bronya da ene ne date yesen ene ye 12 tina say next week okay hwe nyina de ani tiri na say next week ye nyina ye de ani obitire mu wo hono na saa bre no de ye kwa akoda nyame ase na afi nso so yakwa akosom me pa acho wa mabia wa ye ho san say wono ma wo a e ba asie no nya agro uncle atu ginam obeto dwom uncle atu oba beto dwom onu kra na bo nwum be no mi refi bi but a popular gospel song pa nya agro abije no say e na SK Frimpong Mensro ya ni nyame na maye mo Mensro ana SK Frimpong enso ba kwa kujesi ye ozu be hudum ni mini mu dudu nyame e waso da wa nyame e waso da ye bebre wa mebia wa minister Kwame Jedu esu me pa cha odi amiki kan kakra kan nyina ko wie Jubilee Park anopa no nsia kumasi anopa no nsia pepe na ye nyina ye me pa cha wo ba envelope no ma ne nya mienu na niama a wo hwe ani mu se bebem di ama wa fe 2026 tro na fa shem na tro guso na fabra na afa di atwam a won pese besi bio no nso na ya de a wodi ehun ska sha envelope no watwam kra de afri wabra bom Mankind Foundation Ghana se menka nkyerɛw se manyina ate denne wo ye oba na ate menka me pa kyerɛw we de free cervical cancer screening you cervical cancer me pa kyerɛw wadi mfi aduasa empo aduonu kra kwa me pa kyerɛw kwone yenya obi because ma cancer no ya na ya de a ehu we de ndie eye free na afa consultation enso so eka ho ehaw bi a ehawo bi a me de me say bomodian na nso so fa wani kirem kumase de no eye Premper Assembly Hall 15th December enti 15th December ene days ni yesen on the 12 ene 12 on ti aka say 3 days ti ebesi dwada na say dwada edi animu ya Premper Assembly Hall wo ba bia nkɔ hɔ no mai na kɔne emfirifiri bi ana ekokuram yade ebɔne bi ebi ayero oboasefo nso so 16th na mo nso so ye hia mo oboase Aga Club House won so koho ensamo amika bi a wopemu nkyeremu ni ade ahoma ifre 0244 277 na bibia ntimi nkonka na abrapa na so wo bibi kana afie nko birthdays na na ya hwe me de me wiase ame wo no enipa we enipa bone ni bia no ye gya no kwan France ase so na se kum na eje kum no
wo so de wo de ne ye de yin aka how many days na afia kwa wie enje kura ai bi ja ka sei ka be 2 weeks hwe ewiase wo pese wo tenam na wura 2026 ma di no kure tesa fi wo abeba maso ne so bia na me kire kwan ade se wo aso ne eh fi enim nana ya ma me so mo so fie ha nana ya me no me ka kire wo me se wo wa wi so be di bone no ye be ja kwan obeba so ne ye obeba so wo de bra so ne so be wo me ade wo pia abonti se se de na course wo ni nana ya me si me kwan na me ni enkrofo no akodi nkomo wa akire profo bayi nana wo be so tibie nana o ma wi sanse magumazum ana kokra metia me kekei ma nipa boni ni bia sorry 2026 yes adi be mi tu omufo awura na ye fere sumwa no me ka tene se won pike ne ko no na omudi asem na beda me entisa buanya na ni hunu bi me ka no kratia nana ya ba man lady aya de o nana ya me ka tene se dida buanya me se cha na ni hunu bi me se man lady aya de ade bien se watimi handle na abram pa be ye mfie be de ma ye den se se e wo ko ba ya mo ra ase we afi ase na me koi na me no omudi nkomo wa akire na wono mo se de omusi me kasa nkyere wura no ene omo adwe se ombesisi nkrofo afia ye be wura mu no so omunya sankwase asem no omunya sankwase asem no na 2026 ye nshira wudi nkwase asem a ubeja wiase no hokọ ye mfa nche wo bia ye mo bia ni nkwase asem bia na wura ji sika to obi wa wuti nkran se he e kasa amade kra madi na je to me ho ubezo chesei we jimia na se nyansa wo ye krofo wo ye wifu mo chilitum enti samede nana ya ba bi ketua bi ye de ye be fresh batai ne de ja wo mu se wurai ne nkwa kura nisha wo ye krofo ye ka no kranche no yate abusuafo ene ya dofo no bi na edi wono ma wodai na abram pa minim ba bi okọ ya akoba sesi ya na ni so aye hihihie ya grace yenye birthdays na senia asemi ya ka bia na abram pa ka je aguma ma me kura bi yem hihihie omo Claudia birthdays no ene Claudia di na woda anie yenko ahoma ne soe na ebi aba okay yo yenua ba Claudia ene eye na woda we free ni chocho mucho Harriet ai wode atoto mpa dofo nyina anim ne sompa adwumayefo nyina anim se yenka mom na yenwehye ne dofo yi happy birthday emfa emma no ye dofo Claudia nyame nhira opa senia wo hebese ne wo sere susun nyankopon koso antretre wahiem na nya kese kura nchen senia na aye Claudia nyame nhira no nka ho say yinsu di bi ebai pokuade no ya onsa nka ho aha eno nso so ene de ene enya agrokura Judith Ajeman me pa cho kwa asori e wo Good Shepherd Catholic Church e wo Adoato yenua ba na edi na woda na wei efri ne dofo pokua ya oye adwuma e wo Sompa wose ne dofo ise ne osi do na oda na koma so yenyina yenka momu na yema no awoda pa yensre nkwatenten ne mpaye pamfama nyame nhia no na onkoso anya ne kese kopim so obeye obolupa yenkwa ahoma ne so na yenkodi nkomo sima beye numpe na sese ne de emse Ghana ha no woye papa amane woye bone a amane na enso so obeye papa anya bone de uti so anye ya na akwakoye nipa bonni akobronsam jam sese yanye den medisike madamfo se won fanto ho na breso na meye mi project ya me yonku yi odi amamia mama hweso aye mi project afeedie aye nsempi. Hello, good afternoon. Afternoon. Oba ma me pa cho mi entie we. E ba cho fe me mare ma me ka se pio so mo so gwanta. Yo me dofo kwa. Me ba cho. Tisa mo oye ni pa boni ni. Hey. Oye ni pa boni ni pa papa che se. Obi dia dia for Crambo, the idea was it's your sumami. I didn't know what's so Johnny. You. Let's say, Mr. Young, come in, man, now as is okay. But you be I'm so interested to Sumami. What do you think us saying? Hey, what do you see us I ordain? A farm mammy, I do one for ordinary Namtemo.
Galibon or dear Dubon from Adru and my hospital no man is saying every month. What you was here, Uncle Bonnie, obey. Oh, everybody. What funny sika sa penu boni bia friend in ram and no mwenya how. Mami, nyamisha oden wate. Amen. Kafra. Hello, good afternoon. Oyene. Hey. I original. Original. And can be the nation producer. I just original Mr. Mabe Manine. Oh, there be and then you down. You also maybe of one idiot. You got it an apple, just a little doing so. Lana, I mean, Jamie boss, but this around there, nah, nature that. You're getting candy ban all day. Then could do. Hey, night, you're getting bread. I am ma. Oh, tell another if you have a bunch of weekend. I be you. The best statement. About your baby, the confan come home, man. Obano call ya, and I get the afra. Yeah, you're doing it, no, send them no better. Said you know to care, yeah, why not to be a honey? Mother should be. Actually, yeah, that's right. I'm buying against them. Oh, man, you're like to be a candidate this year. No, no, yeah. So, people may a honey them when you plan any part of the same year. Mr. Hoka, I could hate you poor Nipan and son of the year. Sabi anya never found any part was you to say. What in the other shop 1 year to send it, you know. After what we shall for now, you have a pencil the guy in your channel. Then the other thing I sabi a chair be on the same other person of any baby and maybe a million in the Now, by one and one found back. The end from the beacon. Good afternoon. Milsume that's a power original. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, me pacho mi entie we wa ho mani munye kafra. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Aye do me pacho mi entie we utie ho. Hello, good afternoon. Boa de beboa no minim de ayira ahomani mu ayente monken. Yeah, that's a pa wo me. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mira, me pacho mi entie we wiye. If you have me. The real oh, there will be a million. Not the real. This is not about we are going to begin. The quotation in that the previous of the 30 years. I want to put your boss in companion. You see, would you or you in a budget. Onu so quote you. Mira me da say hello, good afternoon. Good afternoon, about Papa. Papa. Me pacho ogoloni Sompa, the man of this week. Great ogoro pacho mi entie o. Yo, mamenchia one obuja funia or some team na memo on Baba. But the market manat. Yo, yeah, that's it. So also for my dance Sompa. If we are, as you say, a well kakra. A bank, a mete, American name. No man, oh, Muse, sir. I don't for no. Because you cannot timid mamma your business now, first of all. Nam Sambo Bush, no, me did come out that you went to mammy, sir. That will kill me. I may be acquire me the problems me. Because 400 million actually. What much is that? Can't wait. American mobile. Mamma and the Poponini can the water approaching it downfall. Okay, a chain of Popons is in the organ. No, you cannot pay with Poe. The Bosebia, but some part. Yes, we are severing a bit to Cano, Yamano. I met most of them so about some facts. Yet, one first can have a million Bema, one first can have a movie. Never said Joe, cheat them in this kind of amount. Of your mission, you're not going to the cheap. I think, Mamma,
I'm check honorable and quite private. Yo, yeah, that's it. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Mira, me pacho, me enti we ye. Ayo, we there. Yeah, can't say money argument. Yo, yeah, that's it. We are say, Papa, yeah, after. And now the problem I'm here, money papa. Now, some are men. But for the book, you say, and then the more channel. Yeah, the same quantum so. Obi the BIM, sir. Oh. I'm a nippana face come over the same check come more than 3 billion. Oh. Again, you're near that he lady. My man in Abba. Oh. I'm a promotion. Was it in here? Now, make up the best, you know. Then, yes, I'll promotion. Almost so good, you were given training. And now, as some could be caught you, so you should be feel crazy. Papa, I've seen you training. Friend, ha. But first can it be? But this year, at the same time, but this year, the same thing. Papa, you. It is a one farm, but we also Mujana Quano, Madam Co. And as said, Bonin, so, and Yashi, Adamase. Men so me does say, to say we are an idea. Hello, good afternoon. Me patro adaro mayo. Yo, yate, yeah, that's it. Hello, good afternoon. And yet, hello, good afternoon. Minfadi here. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oba hima me pacho mi enti away. Pa. Yada say yentimi fa frefo bia ebio ebusuafo mame namase mame emfa seda kakraka pa amfa mame ohini ni adazo ama lady jiwu 2 ena efiada ye de akwa kogu na minim se free dwade ekono de bia se ne ameka kire no obatan beba na nana ya ame nsoso maka metri de ato ma battery so ena de makeup bia ni ma imi amanimu a ena me de baaye ne trinwi ne de Mickey's Locks ena enwi egu machi no wasesa ye ne se che ena esomye krofro ma adwe kwanta Mickey's Locks unim se watum pese media na trinwi no ye locks ya be ya krofro ma adwe kwanta wunya duru ho se pe Mickey die na apese oye wo ti ase wo ye star no wo pe Dubai abronsan kra me se Mickey obesi abronsan no edi esiwa pampem ama won so wani atumi age yeda mu nyina mu ase nyame ya adoma Sompa Nkomo free next week ikon my lady beje adwa na afei ya sense musubio nyame nka mo ho na mo nhwe mo ho ye emfa maye SBS Vital Herbal Mixture and capsules ya just say agai beto say edu pay uta na afei waje pre-care natural powder ni bi enso edi ka o de bia ka cho sa guy ne de ayade bia yesisi yade eya wewe ni padua mu bia o to agai no ama na to ase e de ama o se ye wusisi e na ye wo ye dwuma a wo ye ntide bia wo tena simpo na wo sode a na ye asem na wusisi emu ye wo ja na wo akasa wo te se ya wo ekuro e de wo wusisi ni mu dia e na ye agai Somens Vital Herbal Mixture any capsules ma de pre-care natural powder no enso e de aka ho na wo ba nom ama sisi yade no asie etu ede efri ho meka cho se oto aduro na waje numbers no na wafre ofre ya enkomo wo bia na woni edi o how 0244 718 557 0244 718
557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 Oko pharmacy shop na herbal shop be e ben wa wo so wo to agan oji anu age ye precare natural powder ye precare powder no enso e de account e bia na wo de no sisi ya de no atra ma ubo se wachi bremo no o te se ya na eye wo ya obi o ha wono a wotumi ntinase ono so a wotumi na de bia na chi bramo no etutu no wote se mu ya wo yankasa de wo ba ya ne so obekwa akoto agan na waje ye precare natural powder ne bi enso ede aka ho odie no se ya woto asentini no na eya na wote se ejaw ewom wotinase wotumi nsore oda wotumi nkoto kra na wada ni nyina akoto Semens Vital Herbal Mixture ne capsules agan ne bia na the precare natural powder ne ka ho a ebetu ejaw na ewo woto asentini mu nyina ede afri ho obi di atretre ama ne nipadua ya na waposo na wote se ya ya osi esisi no eno na ye center boat ekura nipadua ne nyina etisesisie no eya oni nyamba mu pe na se betretre ede akọ nipadua ne mu nyina eno nti na awie ye kanfo Semens Vital Herbal Mixture ene capsule se dia ma oseto bi na no magan ebeto sen akọ osisinim atretre akọ nipadua no waposo nyina ebeyi ya na fi ho ama won so ho atumi atawo dia ne se beto adro no okwa a wo so do ntimi ka Semens na o se me to agan na waje precare powder ne bi so e de api so me se wo to adro ne wie ya frɛ yen na o hawo no ka kyerɛ ya kyerɛ kwan a o ba fa so a o benom adro no ye numbers ne bio e 0244 718 557 0244 718 557 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 so sisi ya wo ya na wo ye bema na sisi ya de nti ama wo bema ne tibi nyina so nya adwuma ya wo dia na so beto agan na the precare natural powder be so e dia ka ho man nso so wa obedi adanse so bekodwoma kobra beko adwuma so kobra ebedru adwuma na honam no sisi ya wo ya ukurukura na asa odofo ba ho a eya na koloni ni ho atenka no kura teko koto agan ni bi na the precare powder na dia ka ho ebeboa ama sisi ya de honam ya ni nyina atu afiri ho ama atenka beba ama wo so wakono asipi wani beje ama bema no so ani age na de bia ni je atena fi ho mema no so amodwu so twaya na moto se ya wom obi kodwo so age so kan sisi so oje so wo chim asa na dwo so na ba ni nyina eye kuro eye yawo ene wo odwu so twanim kota agan no ene precare natural powder no ne fe piano ebabu asiesie odwu so twanim nyina ama pains na ewo mu nyina eye fi ho ama so ho atumi ato ebia na wo so kuro na wo yem oti se pains eye wankasa ewo wo yem nyina oto agan ni bi na wo no ma ebetu ase ema no amo so ayase kuro ama mo kwa ficha na mo hunu amane no ni nyina oto agan na esiesie ni padua no efiri utiri so koka wo na ase ade bi eye ya obia agan ni tu afi ho ama wo so ho atumi ato mo so a mo de no ewo mo to sebe mo kwa agyanan so a eya na mo te se ya obebre na moja wo na enya wo de echeri nyina oto agan ni bi na wo no ma mesi abeto sen akọ sisi ni makọ ni padua nim eyi ya obia de afrim ama wo so ho atumi ato oto a na wato precare natural powder no enso ede aka ho adro no okọ pharmacy shop ne herbal shop ebe wo bia okọ a wo benya bi ato obatafo PFA pharmacy or New Road Junction yesuma begu ho do so po ne bako okọ PFA wo benya bi na wo so wato kolina keba ewo Ashtown Habe ewa Safo Freddy Mens okay o Rock Pillar Herbal so ewo keo enkrai for mu nyina Moko Repairs Ventures or Kashi Drag Lane yesuma begu ho dudu bi a wo pe bia okọ Repairs Ventures a owo Kashi Drag Lane na ubenya agan no ene precare natural powder ni nyina bi ato humble madam so agye gu ho ewa shama dudu ne bako okọ a ubenya agan no ene afo ye precare natural powder no na wo so ato bi pena herbal ewo Cape Coast Jeff Herbal so ewo Mankasim Akobam Herbal ewo Nkokọ ena Ja Herbal so ewo go so pharmacy shop ene herbal shop a
a ebe wo bia wo kwa wo so wo pa gan Semens Vital Herbal Mixture ne capsules na fe wage e prekasa powder pre natural powder no enso e de aka obesiesie ni padua no etu yaw bia se e de afi wo de a obeya ne so yatena ye ne do so ogie numbers na wa frɛ ye wo ka baby e bewa na yeso ya cho baby a wo kwa obenya bi ato ye numbers no e ye 0244 718 557 0244 718 557 and I said 0241 604 702 0241 604 702 eya yaw de mo ni padua ni mu a eya gan Semens Vital Herbal Mixture any capsule so to anwaje pre-care natural powder no e de aka ho ye je so sa gan ebeto se Sompa achedie 2025 yabo Bible say nyame sompa pa ni say obi ko wunyanka ene